Session 4 perlok akan ini video ngani kai pi kumno ban apply ka SSC. Ang tali aga ssc.com. Ta ingin login shwaya ya ka SSC ngin le anet dan kini line beran lightly line ta sa enter ya registration number chung pi enter ya password but enter ya captcha. I log in. Saya log in để các mỹ mô hàng này cả account của chúng phi người ta pe hàng này cái này cả pe hàng này cái apply này pe cái này cả multitasking non technical staff and Havildar lệ này cái application started cái harap trick menai benri represan menai beladap pat ka tari bakat do ban apply kadang kalang hado ar satorik menai Julai ar persen tikirang don chan CP ban apply ke por dang don tesa apply one pen a tikane ka lan ke book share jong pi te apply kat barang biang ke por te mentapan kan hikai pi kumno ban apply tikane ka multitasking staff selection shop pen apply kan pen ham da pan download da web pat apps utau de apps my SSC sa download na Play Store pin yo hina Play Store kam sok ban apply no to apps tem alengan hikai pi sampai ba do bakut kene video what skip tem ta nilai na new apps copy show ini registration number baru password pilih benar dan mau copy yang ni saya copy selepat apps my SSC hanya tinggal download pipa saya download na Play Store open your my SSC apps open yang ni tenang ta sa login and register hang sa login and register ai hang ne kumba piju ai mane hatuga ssc.com gov.in sa enter ki password ki registration number chung pi captcha sa enter hang ne terus enter captcha JK1FS nanti saya klik login bakal captcha bakal jemong ai dadarin sekarang ada capital letter J saya login itu login kalau long saya pada hanya betul apply ini ka multitasking piko apan apply ne te sajit kan dada piko apan apply bar khoi sa apply bar khoi umlei te hang dapat ke video ngani kai pi company pi tangane ka multitasking sas pen apply kum no apply kane ka push maka seklik hane apply te sa pulero ikini ki instructions ki batang ne sa pulen tu nata sa ahne klik hane fill form pan bagi form tu kalau long dekane ka kau kalau dapat apply lupa dum shwa ajar besar dapat apply dan ta ajar pesan kami biang apply biang te kini kawan komju hi yaitu kita thamai pen haban pendownload hi mah baru kai kini i kerteng jong pi kerteng kpai kerteng kami baru kai narang sedang dapat pendap hi ngatrai pilatip hi ban pendap kini da PMT ban pendap sa komen hagan ni video kawan hikai pi tementa success I save and next personal details save successfully kalau long I save and next check sana ke weapon select
select value I matric pass I xong trong phi I matric là này class 12 rupiang melelei dan dapat hab enter ya ka percentage phi ka no percentage class 12 tapi pas tapi apply class 12 I percentage class 12 tapi apply the class 10 I percentage class 10 kalau kumta enter percentage trong phi yang tu te check bahai dan kumong no jing baklang no te gani guys CGPA kait am don kam step next la success kator la success kenepan whether you are in ex serviceman I know whether seeking age restriction tor I know belai dah ada pang tu saya Stefan next biang terus I know dan Stefan next terlalu sukses nanti dapat ki preference di examination center pihak banjit kaban kong pihak banjit kai kaba kam jantam te kaba jantam hi te kadai ka Shillong pihak banwan dia ka Shillong sa ai da ka Shillong ai gum do Shillong scroll siapa tu dalam Shillong ta ba arpan pelaban ai ba khamjan ni ka Shillong laban ai Assam la ne hanong kat ka ba pis kemudian Jorhat preference 3 akan berpiman kai berkamjan sudah pim bio bantu Shillong pila bantu ki wepat ki jaka sudah pi don sai sudah pi no sa Assam pila bantu Assam tapi dan nama po Meghalaya pila bantu ani Shillong ani sentarang ne malabuang ne kumtakan kan ne medium for computer based examinations kene pat ka tin kan ada ka English ne Hindi ne Assamese ne te haneng ai English na rom ra English ane are you a person with benchmark disabilities ane no to nanta do you have a physical limitation to write as per para 8.2 or 8.3 option notice kan I know nadap I know tu check by dan jaka bam 4 pendap tehang na room 4 kini ki state dapat hok kod pi hang ne kene pat pi haban jit chwa tang lai sautli jit ke sentar pa pikwa chuda pisha selek kene kam kana pinyo ban yo placement gan jaka ban tre te menta sajit ka ban kong baar balai kam tagen ba kam chan kan pi ke jaka ba phi kam kwa pin ka Mizoram ne Nagaland Meghalaya ne Manipur ne Assam ne chong kam jong phi menta ngan ai ban kong ngan live kundai gede ha MTS Meghalaya ta live penyo Assam nang tapat ngan ai live Popra tiwe pat ngan shuai da UX kuy pa shuai da UX kan shuai sausantali sujit sausantali te ai tu berkhoi ki box su pendapat da UX kan te su pendapat berkhoi kini da UX aduk ba aduk ne ga box ko basan aduk bakut
pe ka tho error na phim pendap ki x berkhoi der ban ina blang ni ki box berkhoi pide ban pendap lun pira hi kala tho error rang tu la phim pat pendap x Wasngi WA slow pendap ban x mo kasimpor hi pinha ban le hi suki ya suki ndoi ban kerki ban apply kane tapi kerki kamlong rama pinha ban le jai suki han le thik pathik kan bagi pan ne pinha ban le tagin pc ino hanang na de kamlong akin x try x try x kalau suk ap ban apply nang baga mobile phim don kam ban luch tengkar ban lech sebar mentag la pensuk mesyuaro pensuk hi tang ba kam jenjar kalian mo mesyua te menta kalau masuk bahakin don kam ban lech sebar stang ban print na pinang ban lech hi don kam patai menta lech sebar su apply pada mobile hi along load berkhoi dala dia pentar berkhoi saya pat hane room patho save and next saya tu itu save and next to kalau along load lah dia ban fill up itu x nanta sign on a room save no to sign on a room save and next to submitting data hanega along to along success additional information to detail Steve successfully okay gal along tenata pinha bale pat saka capture live photo pinha ban shandur lejong hane pat ini capture live photo untuk ham capture ya ka live photo de tangin le capture tangin shandur pinha ban pendrong baik ya ka dur kujung pitik akan ga circle de ban sabar ikane circle sabar circle kamlong ra te ban ban tik ne der ban ki to verifying image kala thang to pina ban up chipang to kala along ha success ka photo uploaded successfully okay nang tapat sa ka signature choose a signature jong phi na po gallery lenda jong phi kini signature ngalap channel lupa te sujit hang ne itu tepek signature kala long signature kala long pide ban baik batik kom ne ga signature de ban baik ban shandur baik ne to kala long ki upload document kala long tentang yang check pat idon kum no ba jing ba kala hai kena begin la ban kala biang kena begin ban submit
submit no ikne ka form bantang abiang load kini pin code abiang email abiang nata name of the pool abiang roll number percentage abiang load additional information 1 abiang preference examination center abiang tang pe siapa dan jika bah baklama kena kendian idan hang na preference of state roll abiang kita abiang ka live photo berkas signature abiang dala dep hang tu dai pila dep check bar khoi dan shu jing baga kumno te saipan akan yang betul room save next biang dia mentah check bah tengah ni save next hane I agree tik hane betul I agree ni ka box beril tik hane sependap itu captcha JUOPH pendap itu saya klik submit tu betul submit harum takwa la pikwa ban check biang sa ini previous check biang itu ka review your detail la pikwa ban kelas sale yang tu kerang pin sukma ni bakal aku nak baik ka long form received successfully ka long form ka long te candidates are advised download application prints from the web browser nak ban le download naka web browser jongka ssc.gov.in pin ban download ya ka form jongpi nak to ka link te mentang la dep tangum to hi kom apply la dep te hadin si arsi fill ban yo itu ka form tengah try tangkem ne hi ka video ngan pun kon nang ne te lada pidan kumno kijing sa komen ngan sa batai pi ki jing chung pi let's say pidan jing artin nang no sa komen kan te parlok ada pis skema bagani kijing batai ke chonga di kai jonga pi nak mobile ban apply si kalau ngajing mentai dia skema bahawa pin share like subscribe ikane ka video kublai chiwon